ram sung thong pang krak chim lai chim ram chak lai ha kha flam te dim ton jang le than tla nga mi chaw za ren ton tun ha le ngandam nak lai ren ton tun ha chu January ni ko le sri a covid 19 kham nak si an chun na hi covid 19 kham nak si hi chin ram chung chaw za ren ton tu le ngandam nak lai ren ton tun ha cha a si thong thum tuk aphan hi si hi pakhu ku lai in kwat mi asi cha a chinram thang lai chun kho an sri lai lo nak asi tia chinram kul ngandam nak zung in u angwe san ni achim chinram thang lai a chun ding mi covid 19 kham nak si ju pakhu ku tiang aphan chang mindat pengkom chawza zung tumwau ngai tunhani tumwau an lak I khwapi a an phut chang tia kan thai covid 19 kham nak si chu atha jang athongai cha a si a chun min hani an aidin mi zong atha de mi an ai pyak I pum cho chak nak tam tuk to allow in din pyak a her tia u ongwe san ni achim chap covid 19 kham nak si chu zuk hmau nge aral ka ngai cha a shel pyak a her ti in rfa ni tial Kachiram kul mung hin khwa January ni kulin ruka shan mi phun minung som thum tluk ni KIA KIO chunga dulau nak an langtar hi dulau nak langtar nak hun a dulau nak langtar min ha ni KIA kut in athi min ha phan thak taban tok an ikan chun KIA ni ning changlau in tai mi shan mi phun bol thla piak ding ram in tangka hal nak tua mi ngol ding le mi tha nak an tua mi pol ngol ding taban tok chatar zong an ikan dulau nak langtar min ha ni so nak ngai lo ram mi tha amang mi KIA kan her na lo tian aw hi kong he pe ta in KIA ni le nak zai men mi lo tia BBC ni atial Loddo thar au nak chawlhan nak chun Myanmar ram president le Union Election Commission chawlhan nak chu yangkung khwa thong hol mai a antwa thong hi kumkul November riat thim nak kong le Loddo thar au ding mi a chawlhang mi an umban tokin dulau nak alang tar mi zong an umpeng veri Myanmar ram chawza ral kap ni me jin le me result a rong lo mi noi ret le singruk leng a tia an than ve Loddo thar pitong su Loddo meeting chu February ninga a thoktim asi chang e meeting akai ding min ha zong nepido an phan chang Tlangchung party kipsa se USDP party ni thonghi kumkul thim nak chu tlukruan nak angai lo mi thim nak afiang hang lo mi thim nak kaptan angai mi thim nak le adik lo mi me result asi tia an aupi rian rangte in tolrel piak ding tuti tolrel piak nu long a Loddo thar thok ding in rammi zaimazat ni an aupi na in nihin ni tiang chawza lai in le nak ri lo tia BBC ni atial Ramlang thong pang krak chimlai taluk ramu han khwa in athok mi covid 19 zut nak rai chu kumkhat arau chang I walai chung a achan mi minung noi zakhat leng an phan chang covid 19 zut nak rong a ramkhat le ramkhat itlon kai nak se chule nak tampi ngol asicha a ramrum le ramlian tampi an chule nak atla chun walai chung a sifak le harsa in a umjong alet tampi in ankar covid 19 zut nak achan mi minung noi zakhat leng chung a minung noi ni le singkhat leng an thi I noi som sri le noi ni leng andam covid 19 zut nak rai a nak kumkhat luk asin hu nizan nai shong in covid 19 ikham nak si chun jong sham an hun thak chang covid 19 zut nak achan mi an tambik nak America ram a nihin tiang a minung noi kul le noi ruk leng an chan chang I minung singli le thongsom thum leng an nun nak aliam chang President Joe Biden tun chung a covid 19 ikham nak si rian tung tlang sam deu ding le kham nak si noi jin hi leng chok chap tim ase covid 19 achan mi an tambik nak ram pan hi nak asimi India ram chu minung noi sha leng ni zut nak an ichan I minung singkhat le thongsom nga leng an thi chang India ram a hun chang tu Brazil ram chu minung singkwa leng ni covid 19 zut nak an ichan I minung singhi le thongsha leng an thi chang chun covid 19 zut nak achan mi noi khat leng an nak ram lai kwa tiang ase chang tia ayawati ni atia covid 19 kham nak si chu ram kip a chun from thok chiu ase chang Tukong happy la in valai zungan dam nak phu World Health Organization WHO Director General ni ma leram chiu papek khun in COVID-19 kham nak si kan chok mini valai chung chule nak lai a $9.2 billion leng kan sung khau tia chim
COVID-19 ni kham nak si jok rong a ram lian le ram rum chung in an chale nak lei asung ding mi a America hi atambik asalai 4.5 trillion tluk asung te lai tia ro ase COVID-19 ni kham nak si chu velai chung ram kip atluk ruang te in ithan phot cheu ding tia lungtling mi abuar mi ram zaimzat an umcha a hibantuk in WHO Director General ni achim na khe asi tia DVB ni atial Volei chong pumpulul phu chong e arumbik phu thum chonga Manchester United atal khauti lo hi kumria chonga Manchester United ni awi khatnak big aton ase Deloitte ni kumfatin achwa ton mi volei chong pumpulul phu arumbik pathum chonga Manchester United chu kumsuri chong atal pengna in tukum chu atal khauti lo Volei chung pumpulul phu a arumbik chu Barcelona ase e achang tu a Real Madrid ase chun apathum nak a Bayern Munich ase e apali nak a Manchester United ase Manchester United tanga a min ha chu Liverpool Manchester City PSG Chelsea Tottenham le Juventus an se tia DVB ne atial DVC azau tu nan di lak chunga lunglom nak tampi kan ngai January thla ni kulai ni kwa jana kani tong than tin halai